o te whawhelo i atu ma tu atu i a lima whatalofa i a te o tu uma ua whatasi ma le nei tae au. O le whiawhianga ma le mitamitanga ona ua mawhai ona toi whailoai i a le whanau le tua i le anganga tāpuai ma le anganga tātu o mai si i le tua le whanetanga ma le vi inga i te tauai ona o ia o le ona vi inga o ia e le ona ia le mamalu ma le pa ia o ia walau inai tātou i o tātou mai whalo i ova. I ula wala ina le mawhai o tātou whatashi le malu le tua. Ai whamele whionga pa ia le tua o le meolo i eile ngang pa ia o le tua o inai mawhai ia o na tātou whailoa i mawhatashi ia o pa ia le mene o lo fio le tua. Ia vela ia le nei ala leo po nei mafutanga a wala tuele whingalo le tua i lau whafunga anga i a le ngā te lea e tō sina i tātou i le mana tō sina ma le mana siri eso le tua na ia whaia ma fōfo ina me uma o le soifuanga o lo tātou wolai whamalong whafte atu i lo tō anganga tau tua mo lo nganga whamalosi mo lo nganga foa i mo ngā renga le tua i whapeon whamuni tele le tua i ate o tō uma. Ia le ngā te lea ua lo i pei tātou i le tūlanga o le tau mwhai o na fo i le whawhita uli o le nei whaamai. Alofa le tua i mwhai o na vave o na tawhi se ina matoe maia se awala i mwhai o na fo i ai le nei whawhita uli. Ia ai maua le soifua e maasani o na tātou fia i ngā luenga ma tiute ma ua walau i nei tātou e le tua. A ui lawa i lea o le tātou tatalo ma le tātou wa aiatu le langi o ia e nate au maia ia lona au te tai ma lona au mawhala e leo ina le whanau le tua. Nei la tai au le whapea o na tātou toe wawa i atu i le rafionga a wā ia se manatu mo tātou i le nei tuaso. O te walawina lo tō mamalu i whapea o na au whatasi maa o mo le tātou tatalo ia whamanuia mai le tua le tātou mawhatanga i le nei i tūlapa i o sa pati o le tua. No mātou tamai o le langi ua whangaiti o mātou loto pe a mātou mawhauwhau mai loa ma mauti noa. Le pa ia silisili o le tua, e le fuatia, e le aise tasi e mawhai o na ia taea, ma ia ta aufi le pule o le tua. Pe tai ua etu ina e mātou i le mawhauwhau e mawhai ai o na mātou whaataina lo pa ia ma lo malu silisili e mawhai ai o na mātou whaataina lo e whaatasi le menei. E mawhatanga lengang pa ia, e mawhai ona ia e whasota i mai e ala le upo lau fionga. E ale ngā te lea, la whapea na langa i nai lo mātou loto ma lo mātou fia la ngona ina. O lo whaatasi le atua, ma o lo whaatasi au le langi. Mātou te tāpua i whaatasi ma lau fio. Whamanuia le whafunga anga a lo nuu mau tangata. Ai a vele nei tuaso a wala tuai i le fina ngalo le tua o le ase fi au mo i mātou i tuaso whainga tāma i tuaso o le soa inga o le mātou whainga malanga pe tai o oi o le tua o oi o le kapeteni lo mātou wa o le whapea na saunga le mū le i tūlangi mātou te malanga tuai whaftai whafunga mai ia batu ia toi fa manuma le inga te tawai lo suafa Yesu. Amen. O lo tātou suasuina mai le whiompa ia le tua ia le tāua upu o valo anga.
upu waloanga lo iai fe au whaapitoa, o lo awhiwhiina matusia i singa ngana whaiata ma singa ngana e iai o lato winga. O le mafu anga ua saunia i le tua le awala, e whaeloa mai e na whinangalo mai tausanga ua mawai ma tausanga o le wawau, ina i mawhai o na puipuia ma saunia ma awala mai whinangalo le tua le tupulanga ma le tupulanga. Ai ngā lue le ngangpa i o le tua nā te whamatale ina i le ngangana whapitoa, ina i mawhai o na tau fia le mana malosi o a fionga ma upu o waloanga. E tala whea ngai e whaelo mai e mea o le atutupu i aso e ngata ai. Pela ona e whafua mai. O lo tātou sa ili ma vaawa ai. I le loloto ma le tāua o whamurianga le tua o lo tāua le tusi o whaalinga i lona tāupu mua o le tusi o whaalinga. O whaalinga ma waloanga whaapitoa le nā le tua o whaelo mai i lana wauna o Ioane. Whaeloa i launa tupulanga i aso nei ma aso e ngata ai. Ia le whamaone o le tua ma meu saunia le tua mo oe mai tātou uma. A wai le ise mea wa nā tia le whinangalo le tua. I ona tangata au whaalia i perfecta ina i mwhai ona whaelo mai e tātou. E ana le tātou suso ina o le ngangana po o whi au whapitoa wawhiwhi ina i le ngangana whaavaloanga. O le tātou mawhauwhaunga po le susuenga i le tai aure nei. E whaautu ina o le mana liua i le whaalongo i upu o waloanga. O le mana liua e liua el tangata ina ua whaalongo matalia mauna ina lona loto ina ua ia whaalongo mai ia maua le avanoa e hawa o ina i upu o waloanga. O le tasi le nao whaamurianga o lo tā ua le tusi o whaalinga amu ia le whaalongo. O te mai. O se tasi leo whaamurianga i e tātou o le tātou langona ina. Ma o tātou maitawina. Mea o loo tutupu ma mea o loo o mai i tātou. E mawhai o na o i o tātou loto. Ma o tātou mana tunatu i aipo le ale whinangalo le tua. O le whaalongo le tangata. E whiso tai le malona mawhauwhau. E whiso tai le mauna langona. E whanga e ti ai le manatu e fia. Ina i austai ma ngā wai. Tātou taupu la amu ia le whaalongo malangona upu o waloanga. E liu ai tangata. O le tātou so ina le tāua o le mana liua o le whaalongo i upu o waloanga e wana mai i le soifuanga o le tangata nei o Paulo o Saulo Tasesa. O lo tāua lea whamtalanga e masani ai i e lautou whaitau ma la tātou sue. I le tangata le nei o Saulo, o le tangata ua o ina i tū la fono, i tala tū whaapito, i tala tū whaasolpito o le malo, lona ata mai ma lona silafia, o le ngangana, i lona whaaliwina upu, o tustusinga perfecta, patriarka, o le tangata ua lava lona silafia, ua lava lona mamulama, ua avea o ia ma whamasino, ua avea o ia ma wao. It's a rabbi. Being a rabbi is one of those elite intellectual scholars, trained through history, trained to understand the hermeneutics and the analysis of the language to get the depth
to get the qualities, to bring out the deep message in the writings, in the literatures of the past, the prophets and the scholars of the time. O le tangata leo Paulo o ia te ia le malama ma le atamai na te suisoina ai ma ua whaumaina lana o ngā wa avei o ia ma se tasi o a onga o a o po whaamasino po se tasi o whaia onga o tuspa ia. Siri whi o tō. E ma whai ona tātou suisoina le whiongpa ia le tua. Ai a whai e le ato toa ma whiste e nai i le awala le tua. Ma le whiawa le tua e ma whai ona lilo ma le ato toa i lo tātou i loa. Whaftai i le lofo le tua. I lona tūsia o nei whamtalanga e whamatala mai e tātou po le ale ata mai po le ale lawala o ngā tangata. E ma whai ona whaongaina le ngaupa ia nisi e le lawala lato a onga au lato e whaatalitali ma whaalongolango i le whaelo mai e ale i whaalinga ma waloanga e whamtalaina le ato toa o whiau ma le whinangalo le tua mo on tangata i aso i ngata ai. O tu sila fia o le sisi o manga so fuanga lo tātou ola i nei ua whaingata ua whete nai ua le ma whai no tātou i lo le me moni awa ua tele ia o onga ua tele ia pesi mai o ia manatu ia maleata mai ma tupu tele o le malamalama i ona ponei ua whaingata ai ona whātawaina upu o waloanga ma upu le whiongpa ia le tua ua manatu nisi o a whiongpa ia le tua o se mea e le tusa i le tapula o le poto whaona ponei ona lato e se ina lea mo lato manatu ua le taua boi i lau whaafunganga ua mautinoa ma ua tātou i loa o le fele o manatu ma le poto whaona ponei ua whenumia i ai ma ese ai lo tātou lalolangi pete iane ua na o a whiongpa ia le tua o le tāpasa le ma whai ona te ina la tātou whai ngā malanga i le pongi sā o le pō ua na o a whiongpa ia le tua e ma whai ona ia whai loa mai ai tātou le memoni e le fele le upu moni e le tua pete iane le tasi le awala le fili malti Apollo na te whaanga e tia loto tangata inisia o onga ina i mawhai ono lato te ma masalo mia le wha maoni ma le mana upo le tua pete ane o tata o onga i le taiale nei o le wha alongo e li ua ai ina ua langona upo o walo anga o le mafu anga le na ua tato o talano ina ai i le tangata nei o Saulo le tangata hao ina pete ane e ala i lona susu inga malana sa i lingo o whingpa ia le tua na misi ai i lana ai i lana whali liu le mea sili no pa ia le mea sili no tāue o ngā totonu i ai ia o onga ma tustusinga a perfeta ma ara patriaka ma tangata o le tua e o ngā totonu i ai Yesu Kiriso Oe le usoe le leita au o te whamana tatu ia te o tō ua nā o le tuspa ia. O le malama lea. Whabele whiongpa ia le tua. Au o whionga o le malama lea wala. Ma le mōli le me pōngi sae ma whai e tātou o na tātou malanga. Ma sa ili le ala lo tātou wa ngai ai. A wale lumanai. A wale whamoe moe. Sa tak whamtalaina i se tasi o whamtalanga e whamtalaina ai le tāua o le silafia mai loa o le upumoni ma le malamalama e au na muli e le tangata sa iai se li i ka peteni ma sani la tō whaafonga i lea whamtalanga e li kapteni o Captain Smith mai e sa i tau mawhai mai i alona waa ua taulata mai i le lauelele i whanua Pete ane ona
Vai lea ua pongi sama ua whapea ona pupu e nganu. Wahangi mai ia matangi. Ale ngate lea ua saufo i le hao pongi sa ua pongi sa ai ia le natu langa o le poma ua whaingata ai ona whaafoe mai le vaa o tangata nei po le li kapteni nei o Captain Smith. Sa whate ia i lona vai atu o pupula mai se malamalama e taulata mai lona vaa. Ona manatu leo kapteni le esili ona ia whaangaina lana walesi po lana leitio wha leo tele talanoa tuai. He thinks that there's gonna be an oncoming ship that will collide with his ship. So he pick up the radio and then he speak out in the radio to warn for a dangerous to deviate the problem. So he say, hey day, mayday, mayday, turn your course 10 degrees north. Sa whata ia le tangata nei o Captain Smith, ina ua tali mai ia tangata nei o Sergeant Johnson mai whape mai Captain Smith, wa umaua ia lau alesi ai o te whaelo atu i a te oe e te tau ona suia lo wala waa se fulu tikeri a ngai saute. Ua whate ia te ngata ni o Captain Smith. Captain Smith was kind of shocked for someone to respond to his command, and he said, Sergeant Johnson, this is Captain Smith, Ambrose Smith, the captains of a warship. I command you to turn your course 10 degrees north. This is the battleship. Tali mai te ngata nei o Sergeant Johnson, due to all respects, i le whalo ala tawai lau sunga a le li kapteni o Captain Smith, o te whaelo atu i a te oe, ma le manino, ma le whananati i a suialo alava se fulu tikeri i saute o au o le moli o le ava. I lau whawhunganga i le nei tuaso, e whapena le soifuanga lo tatu i ai. Ua pongi sa le po. Ua mamalu mai ia le pouliuli ma ua pupu e ifo ngalu. Ua hani le matangi, ua tato le ilore i tulangi tato te iai. Pe te iane, e tasi lava le moli e mawhai ona tato i loa. O le moli o le upumonia le tu e tai lau soifua mo tato wola. Ina i mawhai tato saunga le mu. I fili mangalu ale ngate lea o papa mama alo whapea na whatia le tato malanga. Famele fiumpa ia le tu e te tau ona vele fiumpa ia le tu e tai lo tato wola. Te tai lo tau soifua mo lo tato wola. E muli upumoni le tu e whasau tui nai tato. Ai lo o tato mwhai e li liu upumoni le tua. Ina i mwhai ona liua upumoni le tu e tai e whamalia ina manatu mao o ngā tangata. Mo tato iai i le soifuanga le nei ua whenumi ai. Ua ieli polenga, ua tato le loa, po fele i tulangi a ngā i e tato malanga. O to sila fia, o tato malo ma tulanga lo iai in our society today. The current situations that our leaders are very cautious and carefully try to determine what actions to be taken. Because we're still in the lockdown, we're still cautious about the contagious virus of the disease that's taken so many lives. And the warning for us, how fast we can open and allow people to back to work. O le ale vave malata mai ta wento e foi tangata i ngā ruenga a wale ati na ina o te maua inga o le tātou malo. Ia le ngā te leo no iei whai te tenga ma pupolenga po le ale a fia ma saunga le mua so i fua tangata ona o le siama ma wha mai ia ma le tūranga o lo iai. Wesi le fia e le whai ngō fia le so i fuanga o lo tātou iai ua tele ia whawhita uli ua tele ia mea o loo whapeo na whawhewhe ma na matia ilo soifua mo si atu ola. Ele ngā te lea e tātou te whesiri po whea o iente ta inga le tua.
I lo to soifua mo le tātou wola. O le taeale nei o te fia whai loa te o tau. O loe a te tātou le malamalama le upu o le tua. E mawhai ona o tātou whaalangolango iai. E mawhai ona ia whaasino mai. Lea la tonu e te tau ona tātou ia. Sila whai o tonu tā upu nei fia tano ina taeale nei. O le tangata le nei o Saulo tā sesa. Tangata ua lava lona sila fia. O ia o le loia, o ia o le whaiaonga, o ia o le awao. O ia te ia le whaututuanga, o ia te ia le atamai, ea o inai, pe te iane, o lana susuenga. Nā te lei whamamafa ina ai, nā te lei lo ina ai, o Yesu Keriso, o le o ngā totono, le upo valoanga, o Yesu Keriso, o le o ngā totono tusu singa lau patriaka. Ua manatu ia Saulo, o le Mesia o lo fatali, o le Mesia o lo whaanaunau i ai upo valoanga, o se Mesia o lo ia sau, ma le mamalu, ma le pule, i nei mawhai, o na aveseina filio Israelu, le nu o le tua. Pete iane, e leo le whamatalanga lea le tua, whamatalanga le tua, whonge pionga ia le tua, e au inai, whameo le Mesia, o ia o le Mesia au ona, o ia o le Mesia ua sawaina, o ia o le Mesia ua whamonomoina, o le Mesia na, e au wala mai e whao tanga tangata, o lo ta ua tuspaia, e whete nai, ma o onga, ma i la tongola susuina, le fio mai o le Mesia. Whamela le fiong pa ia le tua, ina ua launga ina e se tfano, le feau o valoanga, ua whamatale ina e se tfano, le ta opu e fitu, o lo whamatale ina ai le launga se tfano, ua uma na tō ifo le ngang pa ia lo apostolo, ua sawa ina lo apostolo, ua whasalawina i la tau. Whemai o na tō fia i lea, o ti akono tō fitu, o lo maun ta upu ngā luengu ta upu e ono, te akono tō fitu ua whiwhiria so sone lo apostolo, a wale tufutufaina o tau mafa, a wa ua tupu le kalesia. Ai le ngata lea, ua sawaina le kalesia. E tai o maloma, tai o le kalesia. A ua tuli tulo in tangato le tio la tau e talitonu mafatu tua. O Yesu Keriso le o ngā tonu le upu o valoanga. O Yesu Keriso o ia lea o lo whamautu i le fatu o upu o lau patriaka. Ai te ena maletari ina e tai o le kalesia. O ina nā tuatu vale e te ngata neo Saulo. Whamea o launga i e Setfano. Whamea launga Setfano. Ua whailo atu i nu o le tua. O Mose lea na ia au mai nu o le tua mai e kupito. O Mose lea na tu inau i le tua. Ia le tu la fono le mono sinai mai tu ina mai. Wha mai Mose ua whopolo ina atu le tua i a te ia. Ma whailo le nu o le atu rai mai le tasi perfecta e pe o Mose. E ta tau ona whaalongo i ai i le nu o le tua. Wha mai la onga se tfano. O Mose lea ua valo ia e tusi o valoanga. E peo ta ua ngā luenga mta upue. Fitu mta upe tosu ma fitu. O Mose lea. Sa whai atu i le whanaunga Israelu. E whatu ina mai e le li ilo tātou watua. Se perfeta mo o tou. O so o tou o le uso. Pei o au nei. Tou te whaalongo i a te ia. O ia saile e kalesia i le vau whaatasi ma angelu. Na feta lai mai. O ia i maunga i Sinai, sa whaatasi o ia mō tātou tamā, ua na talia lea fionga e ola ai, ma ia tu ina atu ia i lātou. O Mose lea na whetalai, whemai o le atu le mai le tasi tangata te tasi perfecta e pei o ia. O le aia whapeo na ia te ina le no o le tua e ta tau ona whaalongo iai, o whamtalanga se tufano, o Mose lea, pe o ta ua le tusio perfecta ma whamtalanga valoanga, o Yesu Keriso le nā. Pe te iane e te ena ma letari ina e Paulo, e Saulo ma lau tusiupu, ma lau fraseio, o na latu tumanatu, o le Mesia o lo fatali, o le Mesia o le atangu mai, o le Mesia o ia o le Mesia, e ma whai o ne ate ina malu ave se ina, ma tule isa ina, ia fili o le tua, o le mafu anga le nā.
mafuanga le na fa mai ua itui ua pupuna mai ya te ia leita pupuna mai ya te ia i le manatu fau vale manatu i fa umatia tangata o tai tonu ma o ina fumpo ia le tua oe nei tai au fai lo atu ya te oe walan fa mafina nem ta upu ole liwanga ole tangata i la to e te lia upo valoanga a wai fa sanga tonu mo o ngā tonu upo valoanga mala o ngā whepua ia le tua li soifuanga male misiona male ngā luenga fa ola Yesu Keriso Fabele fumpa ia le tua ina ua lili vawina i le tangata ne o Saulo ta sesa maua ia te ina le moto tangata la tau te pu e se tifano matoso i tua pa ma o lato fetongi ia te ia o le whae loa le na o le te emale le talia ina e Saulo o le upu moni ma le wha liwinga o Yesu Keriso o ia lea o le fatu o le upu o valoanga ona faita wina le mon mawina mta upu iva mta upu ngā luenga mta upu e se fu ngā luenga mta upu iva la faita mai i faita una lo fa mtalei nai le fi na o tangata ne o Saulo e tu sai malona fa longo i fe au valoanga na launga ine sit fano mai fa mtalanga atu spaia wa mapu ngata mai Saulo i le fa matau mal fasioti le auso o le li watu i le faitaulanga ua whaatonga i a te ia tusia se tusie ave sunako i tamaseko pe a whai na te maua nisi o le nalotu o tane a tō mawhine ia fusi mataitai i la tō Yerusalema watu o ia ua lata atu i tamaseko ona whaafuasei lea ona pupula mai le whaataliolio mai ia te ia o le malamalama mai le langi ona paule o ia i lalo i ele ua whaalongo atu i le siufafonga o lo whape mai ia te ia Sauloe sa le mea ua e sa wama ia te au ona whai atu le o ia te ia leli e oe ona whetalai mai lea o le li o au o Yesu Keriso ua e sa wama iai o le mea whatinga ea ia te oe ona e haa mai le tui ua ngā teto ia ua matau ua whape atu leli ia sia e le mea e te whina ngalo iai o te whaia ona whetalai mai lea o le li ia te ia tūlai i oe ia e alu atu i le ala ona tawina atu ai lea i atu oe o le mea e tusa ona e whaia lau whafongaanga i whamtaina le whampo ia le tua i le mana o le whiau o tusi o whaalinga ma le tusi o valoanga lau ngaina e se tfano o Yesu Keriso o ia lea o le Mesia na valo ia o ia lea o le tasi o Mose o le tasi o perfecta o le atule mai ia le se tasi e pei o Mose na te fola ina mao ina le tula fono le tua o le whali winga o le whamtalanga lea fe mai there was Moses was a type but Christ is the antitypes lona whamtalina fe mai o Mose o ia o se whaata o le Mesia a o Keriso o ia o le Mesia ua tuina mai e le tua tusa o ngā luenga wha perfecta po ngā luenga tusi upu lau perfecta e whaiata lea i le fio mai o le Mesia na valo ia le fe mai whamtalanga tusi o Ioane mta upu e ta mua whaipa sumarwha ua liu tino tangata ni loukou ua nofo foi o ia mai tato ua tato mata i lopa ia waran mamalu le loukou le nana li tun tangata lea ua whaatasi mai tato lea ua moni mau ia li upu le tua nau whaafuanga le ne tae au ua whina mo poni salo tato lalolangi tato te le iloa po feo i ele fiumpa ile ua fele i la tau e whaitawina le fiumpa ia le tua le whaatusa le nao tangata neo Saulo ua i whaitawina tuspa ia ua i manatu
o le tuspa ia le tua o le tulafono o tuina mai e tātou e tausia pe te iane a fai ele o ngā totonu Iesu Keriso i tulafono le tua o lono winga o tātou tausia tulafono e olai tātou e le whaolaine tātou le tulafono whaolaine tātou ia Iesu Keriso o le mawhaion wha ato to ina o na tātou tausia tulafono a wafa mai Iesu Keriso a fai e te alofa mai e tau i e tausi au polo inga o lono winga e mawhai tātou na tausia le polo inga le tua pe a fai tātou te mauti noma te tono o Iesu Keriso o le whatanu inga o waloanga inga o le tua o le malama lea o le whiau lea le tua mo i tātou i o tātou i lo o Iesu Keriso o le Mesia na walo ia ua whia mai na te whaai loa le ala le upumoni ma le ola e mawhai na tai tātou i le lumanai ma le langi ma le ola e whaavavau e ui la ina pongisa ma whinau le tātou lolangi a whai tātou te loina o Iesu Keriso na whanau o ia ma maliunga toi tu mai o ia whai mai o te alu e saunu se mea o te alu ai ai o te toi foi mai ina ima whai ona o toi whaatasia o tau le mea o lo iai o ia i le langi ma le ola e whaavavau o le whiauna launga ine se te whanau upo valo ana na te ai Paulo pe te iane whai mai na tuli lo ina le ngangpa ia le atua le tangata lo finau le tangata lo sa ili e fie loa le whamahoni na noto e fie lo upu moni le atua whai mai ona anu leo solo o saulo i tamaseko whai mai ona tai ai lo i el pa i o le atua e taimi o tātou o langa tātou te fiste e nai e manu pumoni le atua pe te iane o loia i tātou le nau e fie loa. There are times that we wrestle with the tough issues of life. Oftentimes we rebel and reject it. Oftentimes we questions and even doubts whether God is real in our lives, but God never stops. God will never hinder it. God will always knock at the doors of your hearts. Asia, ina no le tua. Ina mawhai tai mai tātou, po le telo le tātou loa, po le telo le atamai. O le ngang po i o le tua e li ua i tangata, pe a whai ngā wai, ma patalia upu o valo anga. Upu na launga ina le au na le tua se te whano. Na whatangia o i maa maoti, pe te iane. E le fefe tangata o le tua, launga ina le upu o le tua, le upu moni le tua. O lo finau le tātou lalolangi. O lo fie loa po le ase lumanai, po le alfa moe, po le ale tūlango le aho i ai atai au ma lumanai. Na ingo le tua, wana o le tua, o le upu o valoanga. Wana o le tua, le whatamuina o valoanga. O a whiompa ia le tua, wana o Iesu, o ia o le ala le upu moni ma le ola. O ia o le malama laulangi. O ia na te whaai loa mai ai tātou, e manuia le tangata, e whaalongo mga wai upo maroanga. I o tō mai a te au whamtalanga Iesu mta au pesumatasi, i o tō mai a te o tō umo o ea, ti ngā ina maftia venga o fwoi malolo ai o tō. I o tō mina la wamo, wala wamo e mama ia, o lau a venga e whaingo fie. O na mau ai le o tō le malolonga mo tuanganga. Ai ngā le tua i lau whafunganga. E ui na pongisa, e ui ina pupue ngalu, matangi o loa whatia datu malanga. Even though we experience trials, doubts and uncertainties in our lives, I would like to remind you, let not your heart be troubled. Jesus is the fulfillment of prophecy. Jesus is the center of prophecy. Ina ua taia Paulo i le malamalama o Keriso. Whai mai le whatalanga la fionga le tua. Whai mai ona paule o i ele ma ua tau waso. Ua taia le pa i o le tua. O lona poto ma lona atamai, ma lona silafia. Ma lona malosi, ma lona tamau ainga. E le ma whai na mea ta fia i tātou li pa ia man mamalo le tua. When God strikes us, when God reveals His glory, nothing will spare our lives from God's
supreme presence of God. God wants to get to our hearts. If you au Yehova I lo loto I mawhaina, to sina I tātou, tai upu moni le tua wha mai saulo, le tua oai oe. Mai whamtalanga te spaia, saulo e, ai sa le mea o e wha sawama e tau. O tātou whiwhilinga whaima leo langa le ei mea tātou te whaia, e ono white nai. E o mea e ai tui ai, ma tātou tā ai, ma teia, ma whaanoa noi, ma nuti ma moia le loto Yesu Keriso I tātou a mio, ma tātou whiwhilinga whai. Pete iane ono sai o ia. Mai whamtaranga le whiunga pa ia le tō saulo, o hau lea ua e sa sawa a mai ai. E whainga tā ea ia te oira e haa mai le tui. O hau lea o le whasawina ai, o le e ka le sia le te sawaina. Whiunga pa ia le tua, o le e ka le sia le tua, o ina o lo afifi na ai le launga ina o le upu moni le tua. O le a ia, le pepesi mai o whainga tā ma popunga, po le a le tau whaila whai mai o le whaatōsina le larolangi. Te mana o whailoa tu ia te tau, ua na o Yesu Keriso, ua na o la whiongpa ia le tu le upu o walo anga e whamtale ina le whamoemoenga le tangata. Pe lava lawa onga pe tele au mea, a whai le ngā wai lo loto e muli mga wai upu le tua. Le whapena taia o le tua, taia o le tua tau wasoina ma le maua se hawa noa, e li ua I lo loto pa whai te le whalonga I upu o whalotanga. Mai ona ngā wai leo saulo, wa suia lo nei ngō saulo wa vea o I ma paulo, o le vaa o le tala lei. Po a tu langa o lo I el tātou soifuanga nei, a whai e taia I tātou le mamla mo Keriso. A whai e mu o tātou loto, ma fa avese ina le tau waso fa le laulangi I o tātou mate, fa pulina o tātou mate le po I o le tua, o na suia le o tātou. Pe a tātou ngā wai upu o walo angai, o ngā tonu ia Yesu Keriso, amu ia le whai tau, amu ia le whalongo, ma ngā wai e muni me ustai I upu o walo anga. Ai sea, a wā o tātou wola mo to soifua, I aso e ngā tai, aso whaingata. Lau whafuanga le tāpati, ua walawina o le tua. Tātou te le maua le fi le mu, tātou te le maua le fia. I mea le nei laulangi. Ua na o Yesu Keriso, o le ki lea, o le mea lilo lea le tua, le upumoni lea le tua. E o ngā totonu ia o onga mtusinga lau patriaka, ma upo perfenda, ma upo waloanga. O ia lea, una maliu matoi tu mai wafio ai le langi. Ue e forfora mai e o le alu, sauni se mea, e mafutai o ia mai tātou, I le langi ma le ola e whaavau. O apupu o ngā mawhainga tālo o iai pongi sal ni lo langi. O Yesu o le malamalama. O Yesu o le upu le ola. He is the light. He is the way, the truth and the light. No one will come to the Father except through the Son, Jesus Christ. Lastly, I would like to appeal to you. Leale tu vale o tātou loto. E li ua I tātou. Pe a whai tātou te leina Yesu e whai mani ma whaola. Ma matai o tātou ola mo tō soifua. A wau natu le tue whamanuia I atoe. Na o le tue se ina ia meo lo tā waswa I o tātou mata. Na o le tue suia o tātou olanga. Ine me whena ave tātou ma awhi au. Awhi au I tu aso pōngi sāma I tu aso whainga tātou langa nei. A wabu tātou o yaso whaiu. Aso o whatanuina wāloanga. A lea o mai wha mai maonge. E tau se tuli ai tangate tō tele o tupu tele ni malamalama. Ua maa lili fo I loto tangate tō tele no tupu tele la mio leanga. Pe te iane, whamele whiongpa ia le tua.
ua na o ia lava e malie ai o tātou loto. O le whaalongo ma talieina upo waloanga o ngā tutunu ia Yesu Kiriso. Na mawhai e Paulo, tangata o ina, tangata sili lona silafia pete iane, e le mawhai o na ia i lo Kiriso, ai na liua ina ua wha i lo Kiriso i a te ia. Ma vea ia se tasi, o me whai ngā luenga i au iau. Whai mwha pēnā whamanu ielo o langa o no soifua i le tua, pātu i nātu i tātou i a te ia. I lana wala au, i lona leo, ma o lona whaatasi mai. E ala i upo walo anga, ma whiongpa i ale tua le tarale, e whaasa o loto nei tātou. Ma vei tātou tangata fōu i luma, o le si le whanga Kiriso. I e whamanuia le tua i lua inga, whamanuia le tua i lua whafunganga, whamanuia le tua i lau whiwhilinga, i a vea oe, ma moli mau mo le tua, i aso whaingata. La tātou talo le tua e whamanuia mai, i le wholwholoina lau o whionga, whamanuia le lātou whafunganga, whamanuia i mawhaiona lātou whatauina, le upumoni le tua, ma Yesu Kiriso lo mātou lima lo mātou whaola, na maliu, ma ua toe tū mai o ia, watina e wamina o i le langi pe te lo mātou whaatali le aso e te whiu mai ai, e leo tue mamau, e ui na pongi sā, ma whaia le mātou whainga malanga, a o lo e whaatasi mai mātou, le tuai i mātou maua lo filemu, i mātou maua le whamanga longa o le toto Yesu Kiriso, ma le manuia o e wholo mai ati mātou, i lo suafa pa ia, lo mātou li mo le mātou whaolo wala au e tue nei. Amen. Amanuia tele le tua, i manuia sa wha sausango le so, ma le sa pacho le tua. Amen.